Mill-kunċerti kbar ta' Lady Gaga għax-shows ikoniċi ta' Taylor Swift, trends online li kellhom miljuni ta' views, personalitajiet li splodew, il-fissazzjoni fuq il-labubu u fuq it-toast tas-Sofrito. L-2025 tatna l-ewwel Papa Amerikan fl-istorja. Għexna esperjenzi koroħ marbuta mal-gwerer fl-Ukrajna u l-Vant Nofsani u rajna lil Trump jirritorna fil-White House. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Bil-President Amerikan jidħol f'diversi kontroversi mill-ġdid, mhux biss minħabba Greenland, iżda anke kaġun ta' Epstein Files u l-laqa li kellu ma' Zelensky. I can see the dawn of a better day for humanity. Fl-2025 Zoran Mamdani ħalla marka kbira meta ħafidejh it-tmexxija ta' New York. Kienet is-sena li offriet album ġdid min-naħa ta' Taylor Swift. Beyoncé immarkat l-istorja waqt il-Grammys, is-sena li fiha assistejna għas-serqa spettakolari kważi bħal tal-films mill-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Mid-dinja sportiva spikkati r-rivalità bejn Alcaraz u Sinner, PSG rebħu Champions League għall-ewwel darba, rajna l-ewwel suċċess fil-kampjonat tal-F1 għall-Lando Norris u Hamrun Spartans għaddew għall-Group Phase tal-Conference League. Fuq kollox kienet is-sena li fiha rajna t-teknoloġija tal-AI tersaq eqreb lejn in-nies. Bl-2026 mistennija toffri opportunitajiet akbar u tiftaħ orizzonti ġodda.